Well, welcome ko Russia. Kailanganin code po na may more. Amen. Share. Pangwata ka tayo. Nani proven no. Isak silu kodi. Lel riya isak. Proven no isak silu kodi. Lel riya isak. Bil, Telen minan masa ng god. Autekia tel more parabaran rangoros kapakap sojo wudi oki yang god kapen. Chabang ko sanya uyamo, chabang muidong, nganen god, nganen sarawi, angatin biye yes na tamor. Chabang lelong kapal, ababol nganen god kinki yang ketel nganen sarawi. Chabang lelong kapal chabit ban kak choko urur. Nganen babol. Ug chabal bawnya kapakap, yuko so yair ngayon saraw kang kapakap lala child. Chay bawnya kapakap ug chasula kapakapin lo kaya ngayon saraw ya kapakap. Ayay point and child and aware champion sa. Mamiya court katin yes lala child. God is for us. Okay? He never against us. But actually jamelel de likamun Satan mabaninda. Court kay longang kita. Dadon taw yata deep. Court pakpakay kita. Estromin me kapkaparan kita pacaykan. Ap sapol malimpak. Eklang te pacaykan sipala. Pwede pakapakay kitail. Akitail anane, so pelan chayl bil pakapake. Niya chay pan shun away. Shun away to it. Shake away di pokita. Kita pakapake kuat. Amen. So, Ibro isak silu. Amen. Ibro wano isak silu. Emasani. Nagota katin. Uyayang Abraham inaw. Uyayang Abraham inaw. Uyayang Abraham inaw. May Abraham na. Gaya Abraham. Kadodo kay kampang kipa di sampa. Nan poson me kosaya. Karidak teban udial nan sampawat. Turin na ina Abraham seri. Uncountable. Rancho ko malawlaw. Pwegi aramas sa chano kwewegi. Pwegi ngayon sa rausay. Kat tiyo, kat long. Mga impatlong rin aramas po kalula rin Jesus. Ang so po katya mga tur. Amen. Mga kitan yang out ngayon sarawi. San niya chabang kalula uli akap ngayon saraw kat long. So tur taulul. Okay, sapulman Abraham. Serin ito ang kauna inaw. Hiyang. Kasaliyang usumpan lang. Kakakwata katas chukak. Pigem po na roar, kakakwata katastukak. Ipan ran, iwan pan trinom seri. Okay, kauno ko saya prophetically, kauno ko kukubang Abraham. Ran pukat komuyongoy kak witness. Same spirit. Ngen yutra. God ye ngen. Ngen na son bayo. God ngen. So ngenen koto, kotlong, nan morin sabol maramas koros. Sabol masir koros. Ral counted on. Na ina Abraham puegi. Abraham chabim puson la. Kauno, Okay. So masani. Nigota katin wiyayang Abraham inawo. Katin kaukila. Mea pang katin kapayata tami katin inaukidaro. Gay mi kasaya. Kauno. Kaukila. Mea pang kapayata. Kamuyongay chaka witness chaka katete. Makauno kapayata puegi paralan sabulman kota ramas. Gay aramas na ipsapal. Kahit kapugapugang got may kuskosaya. Aramas na ipsapal. Ibuginganen got. Ama nana sota aman. Melapalapsang. Agatin kaukila. Ni pen mare. Nuwiyapan inawo. Kaya kaula ni pen mare. So chama bang kaula hugot la palabasang. So kaula ni pen mare. Okay? Emasani inogiyang uk may bang kapayu kata. O kanga derela kadodo kumkan. Okay? Kapay o kanga derela kadodo kumkan. Spiritually kamo yung oy. Inawa pan mimipota. Magtaip sapal. Magtap kona kong kauno ni balingen. Okay, the same promise. So ngayon na water may uyayang Abraham. Physically, mo. Eko sa yang Abraham.
Sangani na water kan pukui pona more. Kitabil kilangway spiritually. Okay, me masani me. Abang kapayata chamnor. Kamu mangi sangta. Magam ka. Kusaya ke kapaya pongya. Kapayang gota menial koros. Mesambasa to kakito. Okay, magapantipatrakan kapayang got. Moni kapayang got. Pepol kapayang got. Jasudo ya pakseli kapayang got. So dupso. Physical, soul, mind, spiritual, kapayang got me korusya. Okay, kaya chabang poida ni palingen ani palwarchal. Lisa sumao. Okay, ni palwarcha punot. Jesus masani morunsak. Morunsak watki. Complete blessing. So wasa masani inokiyanguk. May bang kapayu kata. Kangaderela katautakom kan. Kita katautakata main nay sirija paman. Wang kapete makano mo itong. Jack Siliman naman sinsarapin. Spiritually bang isingokan makano wato. Nanay more po yung kakaloko ang poranyang potlo ng wingkot. Sura kakantanono chaki. Okay? Ay railakan me sa chamatawa me arail nono ngoy po pali arail ngoy sister. Okay? Abui me kusaya. Just chabang kayip kolanan lang. And just chabang wara mas physically. Spiritually. Acha mali acha mong yung pan rasong. Niya cha kairoir nan morin solang oy. Chama morin solang ong tongoy. Kusayang kamuyongoy. Just mamorin solang ong chakcha. Changoy saraw chakoto. Miminani mo ya papaik. Chanano ko to life para masanrong. Chalanano ko lula uli kapso belangot. Chanano ko wisili visit. Ko wisili approach haramas kimasan ng got po. Dire naramas. Restyo weki. Alang golanan lang. Dire naramas restyo weki. Ang yangan coach pilmimi po oral po ikresaik. Kalugi lat paral kan. Aramak chaban sa tayong ral memelel po ka. Rapan sa makchaban tayong ral ko to nan buing kot. Arayang papangong ni chasteri, ni chalseri, ni balingen. Okay? So, emasa ni inoki yung ukipan, kabayu kata, o kangatere la katotokom kan. E primary kanang ma, o awiya cha inawalaw, poidare. Ariara masakan kin, kaukila numare naman, melapalabasang rail, o kaulaw, apkin, katoketi akamay koros. Puegi awiya men katete ke laileo. Coach kating kuburki kasaleta ni tete mao. Ong rail kan, me pan susu ki payen sapulima ino. Tuwana sutra kak, wakitala kupura. Ime katin, kapata kiyang ino sapulima kaula. Okay, coach, tame kijabang kami lele, me masani yi coach, chakak piti kita, ino, wanamen, Abraham na sa memelel, kaula numare. Okay? Arisong riyaw pukat, Mia mesota kak, wukidala. Arisong riyaw pukat, Mia mesota kak wukidala. O tuwang court, mesota kak katin, wiyata likam. Arkitail kan makintiar, patarapatail re, kin kelail kita. Kareta kitay kak, kasik kamau kan, Mekot katini no kiyang kitail. Kasampalin na tayo watak puksarawi. Watak puksarawi, posonin sari, watak chakamelele. Mainaw yoma, watak chakamelele. Yaramen watak uyapipi kasal. Pakitak cha watak atarwa sa. Coach so jogan likam, o coach can fulfill, the coach can kapayata. Tami katini no kiti. Giminda,
Cha watak macam watak story yo ito ko to ka Jeremiah ito ko to ka Isaiah ito ko to ka Abraham akam pwil ni poson pwil kamu lale te pwil ya lale eban work pwe ki kot I kot en di koros echana nen jingya ta yo buk sarawi buka kato ka pana kadete marin po I jago mo me reveal himself me kasaleta I through Jesus kadete cup ben Jesus masanis chuko don suikala koson neto apo don kamaurata yugo don wiata and poita Chame masani ki songo aki tregnananti mas troye pompo poeki deep asa me Jesus katlona na chamongyo nganen kot katlong reta so nganen kot kai buyedi one kot retail so salara nano ko suneta banda kapayata tama koto ko prong kot okay masani kareta ke jail kan kasik kamau kan me kot katini no yang child kaprela ang kasampanin tang wat puk sarawi just wat puk sarawi chabambe kasal ki ma mele yo ma te to ke chalampo okay ko sayaya masanongo te uta pulwe renti korosren songa na ramas kai okay songa every tribe every language every people group pakataro way pon sampa o nga ramas koros mo wuk pasang tama bang kamaur kitala atraposon tama bang kapatay kitay pa no ngayon sarawi okay karata chay bang wiyaki yeo bang kuparangot tiki chay ban alal ta bang kuparangot pweki achay poson dami ka chin masaniyar kotso ja lipil eso jo poko tami in Africa kiti men Micronesia so a personal dueta eong uke eong ya eso jo ong anyway kamelele makamangi tami sonsong ko saya amasani kareta ka chay kaskasik kamau kan megot katini no kiyang kitail kuleti no kan kolokolong kamwi okay ya no kan kajay mo poson ata chay linting tinang pukong kamor chay mo poson chay banyan so going God chay mo what Jesus Christ okay niyan sa wajah chay bukang kaklusang magjay ban so baysangi kayo masan kayo ma Jar jungong kau no acha mongyong akot wasa just na pikasalki. Ekos gade yang kitail ebil masani ite yangi Christ lokolok po sampao chapan yangi sosogi sabol makalangan. Nagiso kay ma. Kartan sa kom lokolok why katayo masanen. May tong saraw why katayo masanen. And the dog na cha mongyong. Okay po kumasanan got mamor. Kamao patrail. Isak tuwa masani, kaporopor wat, memimere tail rasang, poi pungeo, nang kabete tail kan meteng, kelail, me bautak lang, nan champasen nan lang, nan mol sarawi. Okay? Kmelel manganan kot, kay buiti na natamong yung dro, masan ng kot te inokan, Nasa lang kot, magdawate kay ro kamelele, pulna na tamong yung. Nganan kot ye, magkatkatslala tail, wasakos ko saya, pautok lang. Posona, danganan kota, pautok lang tuwedra. Pautok lang. Tuwedra potiyo, ampan, kukuwayo, kasawi, anggedi, wasameto ka lang niya. Okay, wasa kamuyong ay tokalaya chato kalang nan lang. Chato kalang nan mall sarawian court. Kareta mall sarawian court toko dito na natamong yung puluweliki. Chaso songon rich God. Neboson chakiyang court atamor songanen court katoke kitala ren kauno flow through us. Kasaleta kauno through us. Kasaleta court kuprong court huyapang kauno limpagang court. Uliyewe, okay? Okay, bamble wata. Eko saya. Kaporopor wat, te achaposon, memorang kauno kaporopor wat. Memimure tail rasang,
pungeo ng kapete child. Okay? Ng kapete child, kapungalar ng kapete child, teng, ako saya, teng, kelail, pautok lang ng chompasan nan lang, nan mol sarawi. Lang kasambal dyan, kukosili, how do it kokon, tama nasa, kay dangoy, son sampawat. Kauno yang ya, kupronggot flowing through ya. Ngayon saraw katok iyola nan lang. Sangang kami niyo no, sangang kaskasay pa na o. Kaya dyan kukusil siya, o, manugayla siya yung kauno o porta. Mansang ran saraw kapag pagtsatsamanta ko. So, acham note, pautak lang, connect. Kay connect kong, mol saraw yung kot, yat, ang sawat. Nagchamitong count Jesus ar chamor. And so tak chakonak and so what? And so tak chakonak and some chow ye chatro ko chow ye kon chamiminan connection. Karita ko sampal. Ayo ko saya ko sampalin kichayan aware of the presence of God. Kung magchabang ye chatrok ngayon ko chan so koras magchapotok lang nan mol sarawi. Agjagak pereperen. Agjagak tirin mo ye kapakapsili. Agajaka kiki yang god kapangan sa koros. Dito ang kayon Tesalonica 5. Isa ko no lili. Isa ko luwa ka saya. Isa tuwa ka saya. Kader. Kakuntis niya yan ngayon sa rawi. So magjaban. Sola connect. Pautok lang. Mol sa rawi in god. So just wala connect na nata relationship. Jaban backslide. Dengan sa pam matong kong kita. Tami yung kangka kela kayang kita. Masanan dama, apne poson, ngatramoyong, paudak talang, nan mol saraw yan kuat. Okay? Ay masani, wasame sises, kilanger ya, kilanger ya, motail, puyan katin so say kitail. Ap katin buyalar, samorola palap kukulata, nintokan kasandian Melchizedek. Okay, so, what's up, Jesus? And kaping that a relationship at a young quote a tongue. A sang nan mong yung, o bodak lang, a keke lail, puegia toka lang, nan mol saraw yung kauno, wasame Jesus got ya. Okay, physically mendinda, Jesus got mo. Spiritually, ningen, akato kay kitap. Ngayon to kalamo. Yung makarata chest chuban men. So jayang ipsapal. Ang chest ipsapal chow ye. Chadwe cha orphans. Orphanage. Orphans to charay baba nono mela. Sirigan maral baba nono mela. So just opol paral resa po. Tragowe mimiseli. So just a riyan court. Jasarian God through Jesus Christ. Jasarian God pagjagian sarawi. Jasarian God pagjal Christian. Dijay kamelele Jesus. Kamelele Jesus. Apso jay sapal jasarian God. So jasarian God o kairta nan sapol mamasan. Kajari aware ngayon saraw ya jamaw yung pautak lang nan mol saraw yan kauno wasama Jesus Christ uya kapakap. Jesus Christ is sitting at the right-hand side of the Father and praying for us. O yelo ko kamuyongoy. O kapag kung kita pagchate backslide. O kapag kung kita tate so bailamori. Pugida epakong child tolu la polar pagchalender ko lanan kisiniyay. Chanana po nasa kakauna tamor so baydongi. Okay? Makom kachungkor korongaya kam sa chanok we ki. Makam wewe ke mau ngayon saraw mimiremi. Makam sujanok wewe ku tacha kapakap. Makam sujanok kamelelo tacha kapakap. Tacha pakman kitipam kan lukur yang count Jesus. Puyang katki yang coming ngayon court magtawi watak. Atal mong yung pamposan tapon tamen mele pon sapol mangkot kalangan may ngayon sarawi. Atal mong yung out kiteng ngayon poson kelail o pampotak mong yung at chami pon sampa chamong yung Bodak lang. Ako yung connect to the presence of God. Nan molen
mol sarawian kot. Okay, imakarita chabangkan man rabagi gi time and alone bokchan meditate. O may tong kauno. And now you take it child. Porque connection to find connection. Mia to kalayo ni palingen. Okay? Kitail aramas child ngayon. Palwara bang kukula nampel. Ngana chay ka bang lang Jesus. Chay bang tuwelay. Hallelujah. Kalanganin kot. Kalanganin ko promile. May kang koras mabilie yang ya pati ko way share. Ramasan wrong. Sapol manggot. Masan. Kauna sa to wong child to turn taken the ban, a sort of wong child, a sort of mal bad child, a poca child, a man child and so pay langi. Chai chorus me cosayama chai poca quarter, chai kanka sela the pachaikan, da chai caperin can, mesoja caperanang prongot, without a pucky. Without a pucky mine gorty, yapalanga se lama. Yes, I mess a drop caperanong coming up, nanutuka and la, without a pucky. Es chumol bam, eban sa wasayuk. Okay, magcha songan so baysang, songan okila, imaban so chokoronga. Amachaban so baygilang kauna chakapaka, so baygilang kauna tanan. Eban koronga. He is for us. Amen. He's not a Kansas, he never a Kansas. He is for us. Chakapaka, mein count Jesus. Ipartisang komi. Ipakiyang kami, kumkatin makong tipakan, kumkatin katlona ay moyong, kumkatin kaunda ay more, sang met kola, uyakin yola, songan aramas, makumkatin kupurkiyan uyala, katkiyang yang anomus sarawi, puyang kak men wadak, yan kak men kamelele, o paigian sabal mamumasan. Inogan koras makamkatin inogidi. Yen wadak yen nasa. Katkiyang yay poson. Sabal mamumasan ka dede. Poson kelep mapangkaparantak kamay. So imen maur makamkatin kupur perenki. Kapriyang kamay ay maur. So saya po yung kakpapa kamay. Arenay mamor pang sambawat. Isoy ko wisang ya. Songan kaperen kan. Songan inang kan meyanki. Makaiteng ko promi. Ni maran kaun Jesus. Mawiyay kaun. O ay songgomor. Kukulata. Amen.